Wambole chungani bi Josefa koto mbalabu. Vina bole bole sema chuma ina wasini ngonongo. Hui. Ya totoka nando manotoni lolo na kambu ke ului numbu iloa na VTFM 92.2 FM kami dhangai kachi weekenda na wasi ningo na binangoni sa sibital tonga weekenda na diwa na rosul karona miniti bambole chaka ningo rever toni lolo rasa sia mutal tonga mai na mona liba na saba na mata chuka ni na bu ni kena nda rongo baki weekenda na total no lasa na bu no be toko ni tikungo Punjas celebrating 90 years wa na program ngo na mboti na mbogi ndende bambole chaka ni Joseph koto mbolabu boleh berak, bina boleh berak saya macam mai seh na mbongi tindai. Sekarang ngula pikir lebih labo untuk boleh berak mai tabaku bu melotoka mengai nduna nami cengane na mbongi kuat. Sili na dia baru boleh balu. Isi ni boleh berak maram mana ita. Kemuni tunga. Meli tunindau, untuk boleh berak tahu. Jai sungu turang untuk boleh berak kemrau. Wakin lebih kesan ita bosotata. Untuk boleh berak. Ngoring ngai nomu boleh berak. Wakin lebih kya baka betul tunggu Mr. Abono bina boleh bina siapa cuk mai nanu guna bentele boleh sawa watula ya bere rakabosa dan boleh bina ka steri sanita singoa malakai terebosa Mission Hill menandobi wakin nabe yang Diego Rush si Rush bina ka boleh bina na serie na mbongi bina ni kuwa ibakin nabe tamai sita lewa keren dan boleh bina ka na siapa taltonga mengori mai Queensland, mai Australia, o ser tarbang kami kaya na numitan din kina may barotu ra, wi Gina may barotu kay Pita, kay Petro nandau may namosi JM, siya TM, nambong binani kuwa. So siya ba ngati bindong boleh binakataw, may nandongo, may madhuata, nambong binani kuwa. Isa, nanomosar naturang semi, sa bating saltonga ni may bindong natapolengo. Ngau nwif ngau untuk boleh benaka bina ni micanga ni bibi lumaina wakin bi matilita vitau tonga tasere untuk boleh benaka mengena ni mengani bi kemro ba na biotini ina mbotini mbura ni tu serua ngara bitinga ngora buli sero chopita sere ayawa san do naturanga bobu na teki chuka na roro na namtal chuka ni sana balin do tal tumbo na bisroro bitinga na ikarmadang wakin bi matilita vitau tonga ngamai nambauti ni nambong bina ni kuah andi mereni buki bina bale bina sema cuma nambong ini dai memsi tu lama boleh bina kan bale titania dan boleh bina kan mai huni momo vertonga na nonggo bita mai mesaki tunrau memsi tu lama dan boleh bina kan tux bamba kembau mai Brisbane nambong ini dai bina bale bu waya ya baka bahasa ada nambah gitulah enda rongo tula na numutu sangkai kia ya birisila sili berendam boleh bina kan ana matu wale ngor na roko manga mai sianganga na mbong tindai makarita ro lube ndum bulbe mai Bangkok mai tabiuni ayaw kongo matagali bango ko merba lutu sa kurutaki atepola balay na ngasa ndum bulbe na gana na mitungani ngor be Junior bola taito Gina rato babi siko ni tungangor mai busuya na mbong binani kuwa jim tukana ndum bulbe na wale na sama tal tonga mai no wasini ngona binango. Iya, ndasan na apa nama tu sungai ni nak bukti kena rongo di ciko nanonda seri asin nonda talon lasa nambung ini dai. Ngora tu manutu ni lalon lalon gombale koroi tu mundu kaya ciatali. Ya sebab boleh juga ni kau ribu ikem tu kita nalangor gym tu kan boleh bina ka bina boleh bina sama tu kamai na wasi dengan ngo tilam biau rewa mai nadula lambasa bina ni minga na servi mbali o tapa Joe Blackie na boleh bina semai seno beba randina dobu tu boleh bina ka bina boleh bu coana tongo ruan tu boleh bina ka mai botole lai mbarabi na ronga Rex kindai langi tu boleh bina ka mai nabiti sose sawa Vani koroi nung boleh benaka mungkin ada mital tungai sabu-sabu nambah uto government quarters. Lici andi masih nung boleh benaka tahu bina boleh bena siapa macam mai nambong ini dai seru rasala
Na bale na siya madaltunga mai mbole binaka Rusty Lisa Brown tamani mbole binaka na siya matangori mai nandua wai nunumbua ausumbua wakina bei vani vari dan mbole binaka mai Sydney Australia na bale na siya madaltunga mai lolo madaltunga na salika kambore gore BTFM Penasen Penyop mbole binaka watching from Solomon Islands mbole binaka bro thank you for tuning in Senoveva Randina Dhobu ndo mbole binaka binani mitungani wekero na yan rambong itingo na HBK may telebu Bulau may siya nga binabale mo na siya matumay tau binabale mo na siya matumay siya na penjueli mbole binaka tau hui ayaw nga wirataw na ulebu mbole binaka parang ito kayo ningori may apia may Samoa ayaw arto may Samoa JT lengay tukana ndo mbole binaka na siya motonga mengor may nebudini manaitasir mbole binaka matakali sallo madaltunga ini Jim tukana na koreva umbau tele meran numikila abelina benina mbole binaka may wikete kaba aya orto may wikete sera na imbosa ndo mbole binaka gonga I nabetau bunda point may lotoka marisilina rabetau mbole binaka magena niminga biwese ambera bukuta kororwa Monica kororua pamimbinga vi mbaulina kororua harta buleso ni tongo sabana ni bina karangwane ena namundo buleso ni chuka nambong bina ni kuai waku kosar na buli harani total lesing sa buli ka kantal bina tamai sita lewa ker nambole binaka mengena ni mengai vitamiyata membarotu wasanga chungo wa nuni bina chene buni wasanga nambong ndende vitamiyata brother Losi bole binaka Mateo Meo bole binaka Gonga may yaroi na donre. Olivia Muala Servato ndo mbole binaka may baroko may mba. Brother Losi ndo mbole binaka. Maria gonga ikorbi sula ukoro. Maria ngango. Maria binapale muna siya matalto nga may. Nambong indinday. Sebu Rondron ndo mbole binaka may Santa Rosa. Isa. Ndo mbole binaka Sebu Rondron. Bauso tu mana ilolo may sarangori. Samuel Adava ndo mbole binaka megena ni mengabi nongo ndalomani na serngori tiko sar may bakayawa ni nanona indabandabo may vana rumu o tiko walikuro aya o kemroi Rudy nabuni udi ndo mbole binaka may Sweden Makarita Ramasei ndo mbole binaka wekem ndo na sosya kono tiko angori wabe nganeni may arawa serua be babubuli suluo Pete o Makarita ngo ngai arawa serua. Binapale na siya mchuma Makarita. Apenisa kay merani rogon rumule binaka may ekumbu may watulele. Sera na wanga rumule binaka binapale na siya matalto nga may sera. Judith na kolo, sen kolo. Mengena na michuka ni be Luke o Willy. Judith Nicolo mbole binaka mengena na mga be Luke o Billy o Mika ngo nga may nanggere may sumsa. Lolo matalabi kam do taw. Wakina be Mikaele Sailo Sitanga ndo mbole binaka may na Bailey Bridge Market and mbonge bina ni kuwa. Sa lolo mataltunga ni bikim daw. Enda buko di siya mo chukumengori. Mbole binaka talaga ni ngori be Aquila Tambalo mbole binaka taw. Ben Swima mbole binaka. Joeli Vanikoso ndo mbole binaka may Malevani. Sakiusa Bose bola mbole binaka brother. Wade de binaka taltunga ni be iko mbong ni kuwa. Nabuko ni garabita bi may sanagore. Pambota ni matasa tsunan raki. Ya sabari ni binaka tenya. Andi merani buki. Ndo mbole binaka may Nepia, Hawks Bay, may New Zealandi. So sa teki tui kumbulau ndo mbole binaka mbole siya nga Kilcoy Brisbane. We pana Jim. Wakina kay Alex. Rex kinday langi. Na sere nga sa porotegi tukon magina ni mga kinorto may wuni ngalutu ndreketsi madwata wa mimbi nga berto na boys may wuni ngalutu. Nafi mbula binaka kalungatso na bingarabi. Nabalebu nafi. Ayawa. Tinay Mary Rabidoka ndo mbula binaka may waito soka sa telebu. Wati lesi kinakoro. Ndo mbula binaka. Bina ni mga berto na sosya kono nga ngoy na yabutoka na kya na waragi tiko na bulangi lang sa may Nislandi wa mimi ngabi ko na boy ko waragi tiko ne ori bagan rano foi sele sosene mbole binaka tau matakibiti anare mbole binaka image na bilian mbole binaka be anani minga be kale sikini Luisa kay Lelea
may namagmagwa may sirwa. Amen yasi lutua ng boleh binaka wakil binenasa kilimbau. Magana ni mga akin na kemdo na duru tigongo na children wade lambasa tali. Isa ba ni binaka to ni kemdo tali ito niya pilia seta di mere wa mimbinga na mudo nasi o nani nani sababu ni binaka to na namubinga rabi na namunga rabi to tuna ngone era duru tigongo na children's ward may lambasa nambongi dinda guys sa matal to nga may na budi binanumi natin nakaloko like ta ro na page ni BTFM senta may kina bito may na inbox ta may biaw na namubi na numi kavi nga Rihanna dan bula binaka may sawani ma tumbuna bula binaka may kalamukoro may botay nga bi mami teta kay Rudy Rosso ko chimengori na wa time may bi Ramsami ay sabana ni binatal to nga na pili sa tiko dan bula binaka arna sermaya bole wale ngasi masa na nimwale tunga kito na bitoka ni ngo ya emosi matay lombo ni tasiri o sefa wuli lomai ay mulu nagakai na tasiri wakina osaki nasa na tonga ndrabu nuku telebu o jeringa mai usa sibo na tewa nga cemetery dia mai Georgia tamaya maya bula tau mulu bina tau me na sertaron be botay nga be na daro ni Valeni wo lebu ba mimi nga be ngai Nandi Back Road mata kibiti na re mulu binaka mengi botay nga na koro usa sibo hiyo bil mulu binaka semsar tsungai ni ngor may lebu ka ngau mulu binaka kai wakil bi tsona tani bosi wanga mengi na nimito akir bi rato na mata timi ni Serua Dragons o mimi nga be rato na timi ni Makoy Bulldogs. Bagaimana lekan na me langa na ki salote na marama na bunyi bunaniu. Okay, nanonda tel nolasa na mbongi ni kuwa hotsaranga na sergo enda sana rongo deni. Sonatani mbosi wanga mengai rana michuga tambale mbole binanga ngor may lobu si side lo toka me gena mga serporta itigori mena nimikina na matubole na naivinga wa mimbinga be na mondo princess ngor oni Tyler pasado binabole bu eta na siya mai pa John Victor Dari may kalanji na mbongi ni kwa binakabale butalan siya mai Mateo Meo serekere kaboro ndo kaboro le buzatungo ninsi wangambada ndo bole binaka mina nimingai na sertara bogori Bekem dona ni maiki na suka ngoko suka nongu na lembango ngau ninsi wangambada McFarlane Road meriwai nambogini kuwa David Bravo bole binaka rongo makare binaka sartunga nanda mo bingarabi malebani salalo masartuya ni na lomani koro may nayabu we nimbuka kina ken be bubale andundu apa bibinga be tina ibis we ni mitunga ni ngoro David Bravo mbani bul makau malebani Pasti mada mbongi ni avalu mbole binaka sa muchunga ni ngori budi bai kor mena kelo telebu. Akia bakaba orto na mbole sanga wachuklango ndore kera ngunchi mbani lolo. Amaleka. Ngu matandre na ilumu se matandre. Mbole siya ango nga mebono lebu mebotai nga viosea kei litia. Mbongi ni kwa. Biri sila silibere do mbole binaka. Maa tumbu na do mbole binaka nongo koro may mau may namosi. Tamai chosua waletini bani bagalolo ni budi na kyo laya o koya ikore ndi sai mbule bira kai gosara nga ko na kana turanga men natal nota ke nambungi ndinda ye Ito daw nando mo TV tambulai na BTFM 92.2 FM ni sa botal tunga weekend dero sa kabana miniti metini en nambongi ni kuwa era sa watal tunga ko na ito kani na buguni ken na may rongo pag nga weekend na di talo no lasa nambongi din day na wasin ngona ni mboti and Punjas celebrating 90 years da baru na kira bi Punjas and napun no na bito ko ni binaka arani dando may ando to nango na weekend nambongi bango dando kana pa kay binaka so to na nakadaka sa ando bana no tikita litu se tabana itu ba ni bingarabi na singa kandua ndo ngaido dando rongo to tukine so ni tal no lasa nambongi bango pambulo tsakan ngor bi sai koreandi na namuni siya mo tal to ngamen ngori na wale na siya motok may na biyong bola bulu menislandi wakil bi Avelina Venina
ndau mbule binaka mengena ni mital tikino petero tauto en nambua mai wikete ndau mbule binaka mai wikete ai aworto mai wikete wakira bi YSFJ mai buno lebe na sema talta mikira ngo mbuna ko mai sawu rangili abina bole taltunga na sema mai ena wasini ngona binaka ngo okay no tal no lasa en mbongi ndendai no tal no lasa ngo membale tatunga na ndona turanga ni buno lebe kila binaka tungo sai kuriandi saka ni tukuni bio na kena koro saka ni tukuni talabio na matele ni ibeka membaleta no tikina si na no nebuso si membaleta nga na no na ngoi turanga saka ni buno lebo kembale ngai buno lebo nga sabo no lebo rara bai ngoi na ngau na si tiko kina na telekad wikemni na wikenda na ndun makamai na ngonea da utiko na telekad ndandu lau mai sanga ndo mai scratch tagi na telekad mesanga ndo tambakira na kena na namba merao ninge sule ke ka $5 $10 na nonda recharge card wako senda banga takati kuno ngongo ya ko recharge card non rutun telcom na telcard ndo banga tagitu ndo ngona ya no mani telcard ngo na ngona me ndau sanda wochikina na no muila bo endau boso chuko maikine ndo na maramani kanda bo kasa matatukin na bolin boso lawango se minister tu ngongo o na maramanaita mbulo ya o leno ranger tambua endo boso chukma ya nangona sandau nimbule binaka nanu muni telekad isa lala mesendo dona kaba endo tukuru chukma kwa ya nangona ya sebab rasa tukuru nando turanga ngona mai buno liu nona sa nangona nona satu ndende toko na lomo nona koro ngande mai kisuba o namarama na watina sa toko mai na koro na turanga ni buno liu go sa baba kasama takatsuku kwa na tabatar manda sida kaba si mai takabachuko nona tuna nona tuna mai toro sotonga nona ibola ni ngande wengo na kedenga ndo wadori na songo wadori na somate na lomani nona to buno boturanga ndo ngore tuki na turanga taman rato we songo kedenga e wadori ngole taman rato na ngona ndo na ngona ngalalanga ngai soliki na bitina rato mesa ngande manda mai suba na butala ndo tala na rato songo babale nona mai tuki suba sa toro saranga ko na bida talaga na mathawa bida talaga na bula ndo toro tota manatu era na ndula ko tuku na bi songo di bonua wakina na bi songo kedenga sa toro taranga tinanda to e mo sa tok mandanga we ngona kedenga na ngone sa pangata kisuku kina ngona telkad sa ngai ndo ngiri chuko me ngiri chuko mo tamanatu yo sa ngona tamu salami kina ngatun sa tinanda to wanga na matha mingo sa la ko kina si wanga na mathango sa ndona singa sa toro sarmo ko na telkad me sa nguto mai era telkad ngo baka me saso mo choka baka me mbitsunga ko me Ronaldo limsaga bulu ndono nangiri Ronaldo limsaga bulu menangi ngiri tala me na borum buka me bandi taka kino ko se nangona daba me na la ko maikina me sa nangole maikino ko o no tuna sangiro choko sing moni borum buka satu me biko no tuna we una madha sarngango ena singa baka rumbuka sarngango o sana ngole nikina mo nangole nikina musali stele nikina kor wanga sarngan na madhango ngai borombo ka sa angiri mo na turango mesa sangono katara ko na telkan sali tam mengo na saranga metara kino go ko mesa bambul mo kabina otina sa bo samai o leno ranger tambua ena side ni wana virtu na telkom ni mbule binaka sa oti na no muilabo no mutelakad rau ngai bimba yo ko e bo sa chuko mai sana e bosa mai na computer e bosa chumia me reply tak ngau ko na bika na ngiri la ko nya ngono ngai tambaga nya ko me sengai sa bosa mai leno ranger tambo telkad ni mbole binaka na no milabo telkad e sauti no wati ngamo ko sa sini bersa na ko sinrawa kan go se bole buchiko rosa bimba sinkila ko sa da bukotale na isauni ta roma na telkom ya mai be lenera getting them. Era no they tell no lasa ng bungin ni kuwa na bali bo be punja celebrating 90 years bina talabali bo be pono lebu na buguni non rato na buguni be kaya do tuya na non sana na magitu na buguni ngola ni non rato na. Sara na michu ni kirwa mimbi be kemni kada na turanga tau maramatau na kuku ke kemni kada nangel ni buango. Wanga ni ndele ndogindo kingo menamuni. Ya, bambolo chunga ni bikim ni kede bambolo tal chani ngori bi John Teala
Akina Rudy na Wuniudi no mole binaka so sekorta angori be Miri na Mana Island Resort pamimbinga pe Tai Soro. Tamai choso baletini. Sebu en va na iba is watching. John Tiana no mole binaka na wekangu. Benzo Coolbreeze mole binaka wakina be seningingia mate mole binaka. Excuse me. Korea ndi sai. Iksa tura minasara moya mo. Ni tal no ya men. Enzi rongoyawa bulila kabina wale wala sema tukumai mbuna ko mai sobo rengili hiyo kele mai biti ngono ngoe na kim dital no ngai na mai talo tegitu langi tu ibiani so sabore de bina kateni wara kital tundo na dotel na kambu ba ko tumai John Tiana bole bina kam gina nimi virto ngone buli ina Saint John wa mimi ngabe father Aquila Tambalo pio malo mai ngaloa se ruan donga na baby mix lela itau na tapolengo o yaki te pola mbalei na ngasau mina wale betul na sema mai na mbogi bina ni kuwa sa woti nei labo ni no mutelakad se bimbanga na turanga ni buno lebungo na tuno ni kwa sagani rawa ye sa woti nei labo sa tuno mai telekom ni sa woti ni labo ye na lebo ni nona na makibi nona tuna na ngona me ado mai kina kay mani sa mai tuno ni telekom ni sa woti ni labo esa dona vimba lebu na sa badora na turanga ngo wana computer ko bosa tumia sa bosto mai keno le no ranger tambua sa oti nei labo ni no mutelakan tababu lakin na wale we punsa celebrating 90 years ena na beto ko ni rani ndamay rongo tiki na tal no lasa na program go na girongo bakitale ni singabuke lulu wakin ni singapore rambuka madala buke lulu sa nambando virtu membu may tal no ataki do baundi naman ay andi naman na lakot ni go pension itawake boleh bina neta bina boleh bina se mental tamai teito wanga bakatong andong boleh binaka buna ko may sobo rangili we na turanga ni lo may biti na ay buno lebu ay asin may kibuno lebu yo matio meo may mga na mga kin na be sereima meroni o puna milio serra gay bina ni biti ngay ningo liti animosi no mole binaka na bubale narimate eta naitini merani solebu liti mai andi mosi mina ni michiga ni wensi ambuna wa bato mbau telebu John Tiana na bale bala sema tu mai meza bato ka kana nonda ya ua headstone na California na nonda ngono ni ngoni keresere rani sema mai nani tu messenger like takarana page ni BTFM sema mai kina ndorubino ni miteni go meda para tin karua baleta na gaiti na kalongo sa dola sa tungan na bino ni seri ro ni girmai se rawa ni recho kana kana poso sa nambi ni china kaloko wakira be seninga ngia mate mbole binaka mgina ni minga kiro temo mate kei raila la mate ulitonga J Malo mbole binaka zabatal tonga kero nandanga una nimboti mboti waru na vale punja celebrating 90 years wake na bekem nital na nongu turanga maramatau dorba ngonele maramatau mabono lebu oni sema dal tonga mena mbongi bina nikwa daba na be punja ni mitoko ni kemni nital na kemni tal no na mital lo tegitiko na be mbongi bango meda ba ni na singa buke lulu na tembo tangango Albert ulibiti lo madal tonga ni ngor mai tonga nuko lofa ini daku imboda ndemule bina kamelokia abi kemni keda na sema tukumai sema mai ya nei mata andola tu kono ndabi no ni meda ba na tinkarua serda ba ngan reba inbox tak mai ngore ni BTFM page ndoro sana mai be mbulongo di tokani kina na mbongo ni ko nei tokani ngago makra sikseka nagi sema tale ni na buke lulu na ngono batanga abi maladiwa na bukun tal no lasa